karere sentare nkuru ya Nyarugenge mu Rwanda yatanguye kuburanisha urubanza rwa bamwe mu muryango wa Paul Rwigara bakurikiranwa ko ivyaha birimo guteza imidugararo mu banyagihugu no gukoresha inzandiko zitemewe n'amategeko. Mu ntara y'icese y'uyu munsi abaregwa bahakanye ivyo vyaha bivuye inyuma bakagaragaza yuko inyuma yavyo hari impamvu za politike zihishe. Umushikiriza manza arasaba yuko abaregwa bafungwa by'agateganyo mu gihe iperereza kuri ivyaha rigikomeza. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Yves Bucana. Yves, nimbunyumva urashobora kutubwira muri make uko urwo rubanza rwagenze? Florentine ndakumva uru n'urubanza rwabaye rurerure cyane rwamaze amasaha ageze ku 9 nta nubwo rurangiye kuko mukanya nibwo urebye bashoje mu gitondo kare habanje impaka kunzitizi zatanzwe n'abunganira baregwa basaba urukiko kubanza gusuzuma niba uru rukiko rufite ububasha bwo gucura urubanza. Bavuga ku ngingo ya 99 ivuga ko abaregwa baburanishwa n'urukiko ruri hafi yaho bafatiwe. Gusa nyine izo mpaka zaje kurangira umucamanza yerekanye ko urukiko rwe rufite ububasha kuko ngo iyo ngingo irengera umushinjacyaha ikamuha ububasha bwo gutwara urubanza mu rukiko urwo ari rwo rwose rwegereye aho abaregwa bafatiwe. Bityo ahita ategeka ko urubanza kwifungwa n'ifungurwa rutangira. Umushinjacyaha yabanje gusaba ko urubanza rwa kumvwa mu bice bibiri, igice cya mbere kikabera mu ruhame naho igice cya kabiri kikabera mu muhezo. Kuki none umushikiriza manza yasabye yuko urubanza rugenda gutyo? Umushinjacyaha yavuze ko ibimenyetso byinshi afite byibanda ku majwi yafashwe n'abaregwa ubwabo bakajya bayahererekanya n'abantu hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga za WhatsApp. Avuga ko amwe mu majwi atakumvwa mu ruhame ngo kuko byakwica iperereza kandi bikaba byatera umutekano muke kuri bamwe mu bantu bavugwa muri ayo majwi. Ibyo byose rero byaje kwemezwa n'urukiko. Gusa abahagarariye abaregwa bagaragaza ko kumva amajwi bo batigeze babona muri dosiye zabo bunganira ari amahano kandi ari kubasumbanya n'ubushinjacyaha kuko bwo ayo majwi buyamaranye igihe kinini. Ariko nyine byarangiye urukiko rwemeje ko ayo majwi amwe yumvwa mu ruhame andi akazumvwa mu mwiherero. Tuzi yuko mu byo abaregwa bagirizwa harimo guteza imidugararo mu banyagihugu, impapuro mpimbano ngo ziba zarakoreshejwe ndetse no kubiba amacakubiri. Umushikiriza manza hari ibimenyetso yatanze mu ntahe y'uno munsi kuri ivyo vyaha. Yifashishije ayo majwi yagendaga agaragaza uburyo cyane cyane Adeline Mukangemanyi ni mama wa Diane yifataga amajwi akoresheje telefone akayoherereza abantu baba hanze agaragaza ko leta iriho yica abantu mu buryo ngo bukabije ngo cyane cyane abacika cumu. Avuga ko hari genocide iri gutegurwa ngo ibi byose bigamije umushinjacyaha akavuga ko bigamije gutuma abaturage bivumbura kuri leta. Bavuze cyane ku rupfu rwa Rwigara na Paul ko uyu muryango we wandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique ukigaragariza ko Rwigara yishwe na leta y'u Rwanda. Ngo nyuma Anne Rwigara mu izina ry'umuryango aza kwandikira ikigo cy'ubwishingizi cya Prime Insurance agisobanurira ko se yazize impanuka. Ngo ibi byose rero bigaragaza ukwivuguruza k'uyu muryango n'uburiganya bugamije kwanduza izina rya leta. Ku cyaha cy'impapuro mpimbano zishinjwa Diane Rwigara bagaragaje uburyo n'umushinjacyaha yagaragazaga uburyo mu gushaka imikono y'abamushyigikiye mu kwiyamamaza hari imikono y'abantu bapfuye yashyizemo bagatanga n'imyirondoro yabo. Ngo hari n'abandi bari hanze y'igihugu ubushinjacyaha bugaragaza ko bufite pasiporo zabo zigaragaza ko muri ayo matariki muri icyo gihe cyo gushaka kwiyamamaza batari bari mu gihugu. Hanyuma abaregwa bashoboye kuronka umwanya wo kwiregura byarangiye hafashwe ingingi.
Nibyo Florentine abaregwa bashoboye kuvuga kuri ibi byose ubushinjacyaha bwavuze. Adeline yavuze ko amagambo yavuze mabi kuri polisi ubwo yazaga kubafata mu rugo yayatewe n'uburakari n'amarangamutima yaterwaga n'uburyo bubi. Yavuze ko uburyo bubi baje kubafatamo, avuga ko ubutumwa bundi yabwohererezaga abavandimwe be nta kibi agambiriye, ndetse n'ababunganira bacishagamo bakavuga ko kuba batarabwiye imbwirwaruhame nk'abantu wenda bari muri stade ngo bigaragaza yuko nta myivumbagatanyo bateguye mu baturage. Hanyuma uwitwa Anne we yagarutse cyane ku rupfu rwa se, avuga ko akemeza ko se atishwe n'impanuka, ko yamugezeho akiri muzima, ko ahubwo yateraguwe ibyuma. Naho Diane Rwigara we yagarutse ku nyandiko mpimbano ashinjwa gukoresha mu gihe yashaka kwiyamamaza, avuga ko ibyo ubushinjacyaha buvuga byose ari ibinyoma, ko we icyo azira ari uko yashatse guhangana na Perezida Kagame mu matora. Mu magambo ye yanzura agira ati, mu kurangiza ndasaba Perezida Paul Kagame ngo aturekure je n'umuryango wanjye. Ibi nibyo yavuze. Hanyuma nyine ibyo kuvuga ku urubanza rwabaye rurerure cyane. Urukiko rutegeka yuko urubanza rusubikwa, rugashyirwa ku munsi wo kuwa gatatu n'umusibe ejo. Ubwo nyine hari hataratangwa ibyo bimenyetso bigomba gutangwa mu mwiherero. Urakoze Yves Bucana. Dukomereze mu Rwanda mu karere ka Muhanga, aho abantu 8 mu mpera z'indwi yarayirangiye bahitanywe n'impanuka y'umusozi wabasidukiye ko aho bimba amabuye y'agaciro. Impanuka ngo bibaye ubwa mbere ihitana abantu benshi nk'abo. Abenshi mu baguwe ko n'umusozi rero n'ugwaruka rurimo abana batarashikana imyaka yo kurondera imibereho. Inzego zitandukanye zikaba zari zimaze iminsi ziyamiriza ikoreshwa ry'abana mu bikorwa bibunana nk'ibi by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mugenzi wacu Focus Ndayizera niwe yaduteguriye iyo nkuru. Itako niryo ryahwanyutse, niwe ibintu byinshi byangwiriye. Urebye hari nko muri metero 3 mu bujya hasi, twari turimo n'ubundi dushiduka cyadutwikiriye. Uwo ni Nzabonimana Fulgence w'imyaka 30 uri mu bitaro kuri ubu nyuma y'amasaha make avanywe munsi y'umusozi wamugwiriye bwo yari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na bagenzi be 12. Abantu nibo baje baradutaburura, kuvuga amahirwe nge bankuramo mbere nyikirima kuka. Ubundi numvaga umwuka ugiye guhera ntangiye gutumba, bamaze kunkura hitaka baranamungiza, numva kuka karagarutse bukeya. Babiri mu bagwiriwe n'uwo musozi ni abana b'imyaka 13, ariko umwe niwe wahise asiga ubuzima. Uwo akaba barirwa mu bantu 8 baraye bashyinguwe n'ubuyobozi. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga wa Maria Beatrice yabwiye BBC ko iyo ariyo mpanuka yo mu bucukuzi ihitanye umubare munini, kandi ko bamaze gushyiraho amabwiriza akumira ibibazo nk'ibi. Uyu mwaka nibwo navuga ngo ikirombe rwose gikoze hasi, niko navuga ko gitutwaye abantu 8 bose ingunga imwe. Hari abana bagaragayemo bato cyane, harimo wari ufite imyaka 13 n'uwa 15. N'abana ababyeyi babo batubwira ko bari babohereje gucuruzayo amandazi n'amasambusa. Imvura ijojobye yinjiramo ngo yugamye mu kirombe n'abagenda gutyo mu buryo butunguranye. Uku kuriduka kw'igisimu kwabereye mu gace gahanamye k'imisozi ya Muhanga gakunze kurangwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi bukorwa mu buryo butubahirije amategeko. Bamwe mu baturage bahatuye bakunze kwigabiza ibirombe bashakisha imibereho. Cyakora muri aka gace naho hari haherutse kugwa imvura ikaze ngo yaba yaranatumye uyu musozi uridukira abacukuraga barimo n'abana. Focus Ndayizera, BBC Gahuza Miryango mu karere ka Muhanga. Isaha imwe irabura iminota 12 i Bujumbura ni Kigali. Mu kanya turaja muri Kenya. Gahuza Miryango ibanze ibacana ariko muri Somalia, aho leta ya Turkiya yarungitse ubufasha bwo gutabara bakomerekeye mu gitero cahitanye abantu bagera ku 300 muri ico gihugu mu mpera z'indwi yarayirangiye, abandi nkabo bagakomereka. Turkiya rero ikaba yacitanga ndetse n'indege yo kunguruza abagera ku 40 bababaye kurusha abandi mu gitero cagabwe mu isoko mu mugwa mukuru Mogadishu. Abo 40 rero bajanywe n'indege mu mujyi wa Istanbul. Inkuru ya Ahmed Adan mwishikizwa na Ivete Kabatesi.
indege yuzuye imiti iturutse muri Turkiya yageze Mogadisho. Muri yo harimo na Minisitiri w'Ubuzima wa Turkiya wabimburiye abandi mu gikorwa cyo gufasha abagezweho n'ingaruka z'igitero cyo kuwa gatandatu. Indege yari irimwo n'ibikoresho byo kwa muganga. Mu gusubirayo yahise inatwara abantu hafi 40 bakomerekeye bikomeye muri icyo gitero kiswe igikomeye cyane kuva intambara hagati y'abaturage yatangira muri Somalia. Turkiya nicyo gihugu cya mbere cyohereje imfashanyo muri Somalia nyuma y'igitero cyo kuwa gatandatu, nk'uko bitangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Somalia Yusuf Garad Omar. Minisitiri w'Ubuzima wa Turkiya yanasuye bamwe mu bakomeretse bari mu bitaro. Hari ugushoberwa no kubabara mu murwa mukuru kuko abenshi bagishakisha babo. Nitwa Osman Hassan Sheikh, ndimo ndashaka mwene wacu yagiye mu bitaro bya Banadiri bitari kure yaho iki gitero cyabereye. Twabonanye bwa nyuma mu masaha 8, noneho hashize isaha imwe igitero kiraba. Ntabwo tuzi uko byamugendekeye. Bamwe bagiye mu bitaro kureba niba ababo bari mu bapfuye. Abantu nibura 276 barishwe, 111 muri bo bamaze kumenyekana ndetse baranashyinguwe n'imiryango yabo. Cyakora imirambo 165 itarashoboye kumenyekana umwirondoro izashingurwa na leta nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru bya leta Sona. Hari kandi n'amakuru avuga ko umubare w'abapfa ushobora kwiyongera ukurikije abantu benshi bakomerekeye mu gitero. Hagati aho Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo yamaganye icyo gitero ndetse akitirira umutwe wa Kisilamu Al-Shabaab. Nubwo nta urakigamba, Perezida wa Somalia yavuze ko igitero kigaragaza ko uwo mutwe udaha agaciro ubuzima bw'inzirakarengane.